Abuja for mo bibi akwababa so German sika fi so na so German TV so bo mo de na subscribe to channel no like video no na share say de be ya wonu bi nso nsa beka bi. Yes na me bon kai say o pese o twa game mfa ba bia so beba so German ya kachi na ye twa games nyina de ama kama ofa 059 0599212255 oba sere no be hwe twa ma kama 0544137084 Mr. Bafo ono so ebehwe atwa ma kama 0246898449 ano so Mr. Foster ono so behwe atwa ma kama na no pay no ye ma 25% commission. Yes, 25% commission enti blefi na ye ntwama udi ya nso entempa na so unsa ebeka usika na udi ayede opese odi na menu ama especially more contum omofra omuma complain ena mekotwa loto nipa so masi ho ena msika wa ye ne basa da bia nso tisa me border rose bla ye ntwa game ma udi ye ntempa na unsa beka usika afi ukwane nam ho no mo ukudi na omoye usika basa na fi a lot of complaints me say nipa na wo kana obi a minimum no ba bia nti how can I trace for you say bia mema unsit me account usika so nti na da bia ya na me bon kai say ubetwa loto a enko ba bia say obeba so German ho nti ye comment section ye bia to ho no mo say obi in case bia wadi na yesi ntua o ka na say ye delay payment a obetimi abeka e comment section ho. Yes, and anytime bia so bia plan no wo hu bibi wo hu attitude show bia no ama ye hu ye nyina ehia sika no. Yes, last 3 weeks back Saturday ye did $2 which was 58.17. ye did $2 mo kai wo mo WhatsApp group wo no mo kai pa. Yes, last 2 weeks. Yes, about 1758 ye need $2 omodi ye ntimi am post to YouTube but WhatsApp for no there omodi adanse say omodi. Yes, ye hwe de wo for ene ye say be di another $2 ye hwe de wo event number 236 nso to 1744 our national transfer from national 236 1744 123 no about to 6464 123 na 17 no we year ba betwa 13 we are o 1011 close ewo ho 1011 close it was to 1011 we dia o se emfa event enkodi emfa event enkodi na event yi $2 17 jump by no we betwa 13 we are 17 no o mekanta 13 ono so kanta no metwa 58 62 $2 also me say 17 13 no nim ye no nyina ba be kanta 58 62 oh kama mesero hweniye na watwa bi edi good na mama san confirm $2 no 58.62 no ansan fama way good. Yen hwa de wa ha transfer from Fortune Thursday event number 352 so at 250 ewo machine owi a pen obeto sena 3 and odi 28 ewo machine owi o ma 49 owi a 6868 owi a no amount 10 na odi 57 and so ewo machine owi dia ono so se emfa event enkodi nti ebeba na $2 no ne gusu home kama 6258 na egusu ewo ho mai kama nti aba we wo twan de wa confirm wa ha say sai ma we mi no emekanta negum na aba ha no ma asati ama so ahode wo ho twan kese na wodi awodi kese. Okay, nti oba current na say na wa hihye no first setup no nso beto 1744 we are 3 weeks na 64 number to baha 1744 1 2 3 no about to 64 no. Good 1 2 3 no about to 17 13 ama kama we are no 10 11 no 10 11 close to we 10 11 there any 13 17 no ni me no mekanta am 62 58 so good. Now about how so
obeto 50 na obeto sanga 3 no de 28 ko 49 68 10 no de 57 ko nti oba ha no say obema 50 okay 50 we are sanga 3 no de 28 ko we are 49 we are 68 we are no abetwa 10 last box position no 57 our machine to we there on also say nkotwa 50 58 62 no $2 ewo it say in benya for a full game no yes on say two event ni na $2 ni go so 258 no nti ye kambo me ba benya 8 numbers pay ni yi best 5 ni yi best 3 $2 na de ukogya ho a ene wala yes na afi no ye free ball ye bako for 58 free ball yes bako for 58 free ball nti say ne benya for a full game no nyamenka ho o men kwatenti ho de wo bye bye